tuntuma kan hmu mek hi Saint Francis Xavier chinchinani a Saint Francis Xavier hi Spain ram Xavier Castilla kum sangkhat zanga paruk alopianga Fransa school kalain pathian polna changa pathian thupek puang chuak turin Italy apantani chuminu kum sangkhat zanga le somli pakhat khan India ram khothanglam te takte Goa missionary na thok turin aron pen chuak ta a Goa ron thlen nu chuan damdoin pakhat Royal Hospital antia chuan athoka he hospital a tholai hian kholaya te ahun ol neya pathian thu shrilin Hindu Muslim Juda tele sakwana nei lem lo te po pathian thu worship fo trinani Francis Xavier hi Lord of Goa ti hial riat aloni trin Saint Francis Xavier hian India rama hun engemachen rongabol nuin India rampon Japan le China te hun frana rongbolina chuak le a China omlai hian December ni thum sangkhat le zanga somnga pani khan China Island sangchuan antia chuan kumsumli paruk mi ni in boral ta ni Saint Francis Xavier hi athi nu hian ramsang sanga vaithum lai la kwal ni in China Malaysia te phum lailok aloni to a kum sangkhat zaruk somni pali khan achon anung ber Goa lak ani hebiak in ro pui tak Portuguese ku chuak moi le dangdai tak The Basilica of Bom Jesus Goa a hian kum sangkhat zaruk somthum pasari khan aruang glass langtlang the siamin kum som dana pia ngin aruang hi mipui mu thein an lo pholang thin ani Arwang mi puim huwa an Poland nun ber chu November ni somni pakhat sang ni pali atonga January ni ni sang ni panga kha ani a The Basilica of Bom Jesus biakin hi kum sang kha zanga le somkwa pali a saktran ni in kum sang kha zaruk panga khan sakzo ani Bom Jesus tiom je chu Holy Jesus ti nani Saint Francis Xavier chanchin makdang lam mai science thiamna ni si lo chu hei hi ani kum zali le somruk pariat liam to a mithi kha voini thlangin arwang hi chelawin alam mu thei he taksa voini thlenga troiral lo le mu theya alo lo omna chan chu mithiang hlimania pathianin alei taksa po hi afong thareng ni inan ngai ani kum sangkha zaruk sompali khan Roman Catholic Church thupekin mithiang hlim Saint Francis Xavier ban dinglam chu Goa tonga lakson le ani in Roma da anitani tichuan Saint Francis Xavier taksa chu khovel ramsang sang mun thumlaya phum leilok lonima se voini thlengin chelawin na taksa hi mu thein Goa alaoma aban dinglamero chuan avoilinan Italy Rome thlengthlale ta ni Saint Francis Xavier wang hian Goa ram hi Christian ram alonia India ram mai ni lo khovel friat le tourism pui aloni ta ni